Ndereti ya kuhagura munini wa President Rigathi Gachagua na iria yambiriirie guciririrwo bunge-ini ya Senate muthenya wa umuthi itigite mugayukano munene gatagati ka a Kenya, amwe makiregana na kuhagurwo gwake guku na wangi makinyita ikinya riri mbaru. Undu uyu niguo cungireirie atongoria a ndini, rungu rwa ngwataniro ya makanitha NCCK, KIAMA kia mabishofu a kanitha wa GATOREKI KCCB na KANJU nene ya GIITHIRAMU SUPKEM guikia muhwo wao makiuria ateti kuiga bururi mbere hatari kugayukania a Kenya. Politicians are engaging in massive ethnic mobilization for political activism, ostensibly in readiness for the 2027 general elections. Similar mobilization was witnessed in the years leading to the 2007 general elections. Atongoria aya ni moritie president kuheana murugamo wake wigie ndereti ya kuhagura munini wake Rigathi Gachagua guku makiuria runao kwaga kuheaga ateti tumero maririe makanitha-ini. Gutiri hindi bare ngikorwo inene o ya kungaura deputy wake na ndari aruta mugambo. Arute mugambo wake nigetha andu a Kenya mamenye president yule mathurire arauga atia uhoro-ini ucio. Turoria atongoria kanitha kahinda-ini gaka turongoreirie ihinda riri na maundu maingi tutigetikirie kigongona kihakwo ndoro ni wanasiasa. We urge the people of Kenya to remain peaceful regardless of the outcome of the impeachment process. Nimoritie kuhikwo kwa mihango ya kumba kamiti njeru ya IEBC niguo icigo iria ibatie gukorwo na ithurano nini itafanio. Tuiomba serikali kwa haraka iwezekanavyo, lazima IEBC iundwe, kwa sababu hakuwezi kufanyikana uchaguzi wowote sijui mpaka lini. Imekuwa ni kirba goji kirba. Oho ni mahinyereirie gukanjwo gwa kandarathi ciothe ikuruhanitio na kambuni ya Adani kuma bururi wa India guku makiendekithia gucokio kwa mutaratara wa ngombo cia mathomo ma university wa hau kabere, na oho NHIF icokio makihinyereria thirikari irihe mathibitari ma makanitha thiri wa ciringi bilioni 7. Ira sainitwo na Adani ciothe ikanjwo uhoro wa kuneana kiaro kia ndege utiganu naguo, na tondu ni kuroneka kwina ungumania muingi muno thiine wa contract ici. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.